komite Nobel yahaye igihembo cy'ubugenge physique abahanga babiri, John Hopfield na Geoffrey Hinton. Hopfield ni umunyamerika w'imyaka 91 y'amavuko. Yahoze ari mwarimu n'umushakashatsi muri kaminuza ya Princeton iri muri leta ya New Jersey. Naho Hinton afite imyaka hafi 77 y'amavuko n'ubwenegihugu bw'Ubwongereza na Canada. Yahoze ari mwarimu muri kaminuza ya Toronto muri Canada. Komite Nobel yabahembeye imirimo yabo yabyaye ubuhanga bw'ubwenge bucurano, bombi bazagabana $1,100,000. Hinton yaravuzwe cyane mu mwaka ushize asezeye ku kazi yari afite mu kigo cya kabuhariwe Google kugira ngo abashe kuvuga yisanzuye ku bibazo IA ishobora guteza isi, cyane cyane nko kuruta ubwenge bwa muntu muri byose, nubwo bwose ari ubuhanga bushobora kuyiteza imbere cyane nko mu by'ubuvuzi cyangwa gutubura cyane umusaruro muri byose.